الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمي هلو بيت يا أخون ميادوغي مي كلاهوغا تفسير كلاهوغا أرغن من بلالان غستو كفا واني كيرت قرآنوغي سورة تهوغي ترين إمي كورو السورة كيرت قرآنوغا أيسفوا إمي كورو تين سورة تهوغي السورة أدي تين سورة تهوغي بس إمي كورو سورة أي سورة الكوثر. سورة الكوثر के तफसीर कम विस्वरकम मिरेगे मी खुदा होगा तफसीर खुदा होगा अड़गुण में अली अड़वादवे तो बलाना इंशाअल्लाह. अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर. हम कशवरन तिमन रसकलांगे खालेगे फाना गिन गुणवेगेंवा हेयो कंकं देव्वीमे मितनुगा इन्ना अतैनाक हम कशवरन तिमन रसकलांगे खालेगे फाना देव्वीमे अल कौसर. कौसर अरबी बहुगा कौसरुगे मान मि अन्ननी कसीर मि मानया गुडिगे එහෙන්කමු බහුගේ ගොත බලාකම්ග වණීනම කෞසරුග මාන පුරවිගෙන් මිදනි ගින ගුණ හේයකන්තතක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි දුනියේග අදි ආඛිරතුග වෙස් ගින ගුණ හේයකන්තත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්වා ෆවාකන් මි ආයතුග මි බයන් කරවවා ෆෝන අදි මීගේ ඉතුරුම් इल्मरिम बयान कुरव्वा फोए मि आयतुग मिवा कौसरुगे मुरादकी सुवरुगेगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबड़ा गन्नवा फेंकोरेक्कम मिगतुम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हदीस बसपड़े गन्ननी इमाम अहमद रिवा कुरव्वा फो हदीस एकलेक फानो मि हदीस रिवा कुरव्वा फोनी अनस बिन मालिक के अरिहुंडी वाकुरवा हदीस मी हदीस काननी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस के फान विदालोनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एद्दुहकु तिमम बेकलुन्ना एकीग इन्नवी मिगोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नवी इन्नमुगा एकलेगे फानुगे हशिकोಳ निधिಗೆ ಅಸರು ಇರುವೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಿಧಿ ಜಹನಿ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತುಕೊಳಕ ವರ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತುಕೊಳಕ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಿಧಿ ಜಹನಿ ನಿಧಿ ಜಹುಮ ಫಾ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಹೇಲವೆನ್ ಮಿಗತ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹೇಲಗುನು ಗೆಂದೆ ವಗುತು ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ದಿಯೈ ಹಿನಿವರನ ಕುರಬ್ಬಂ ದೆನ್ असा बेकलुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुवाल दन्नवणी एकलेगे फाण कों कमकातो हिनी वरन कुरेबेवी एहेंदुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवणी तिमं कलेगे फाण कुड वगुतुपळेगे तेरेगे देम्मे सूरते तिमं कलेगे फाण बावाले वेज्जे दें यफो एकलेगे फाणो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कियो मफो एकलेगे फानु सूरतुल कौसर फेशिकेन निमेंदे कियोवा विदाळो एकमगवणी दें यफो एकलेगे फानु अस्सा बेकलनो सुवाल कुरवणी हल तदरूना मल कौसर तिय बेकलुन्न एगी वडागन्नवा तो ए कौसर की कोबाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेगे फानु अस्सा बेकलनो सुवाल कुरवणी ए अस्सा बेकलुंगे आद फुळेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफदन सुवाले कोफिक मुगवणी में बेकल विदाळवाणी एकंग में बड़ा देनवडिगम वणी अल्लाह एकलांगे रसूलाय अल्लाह व रसूलुहु अअलम एम्मे मोळंग एकन देनवडिगम वणी अल्लाह
ekalange rasulai ebe kadunge aada fulinge efadan vidalu den efa nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani ei ekalege faana qiyamat dohum libene fen arekkamuga fen korekkamuga ekalege faana vidalwani adi mi ummatuge miistakun e koruge fenum fen bone ekamuga ekalege faano vidalwafani adi ege turun e koraki e fen koraki e koruga eta ginaguna heyo kamen ekulevigem wa korekkamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge ashabe kalunna bayan koddebe enkamu ilmen vidalwafani mi ayatuga miwa kawsaruge muraduga ilmerin gennawa fove mi demanaves ege tere furta manaki ei eta ginaguna heyo kamen nabiy sallallahu alaihi wasallam ya devve vikan Allah subhanahu wa ta'ala adi qiyamat dohon ekalege faanan eta ginaguna heyo kan tata devwaneka adi dewanaka me gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ya suwarge gawa kawsare kiunu fen koru ekalege faana devve vikan mi kora behegotu nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis bas furta be sebori aiswa egotun nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis bas furta ko ege gotuga mi kora ki qiyamat duahum misdakun fena beenun je fawane wagutuga qiyamat duahum misdakun fena beenun je fawane wagutuga misdakun fembon daane haudu nabiy sallallahu alaihi wasallam ge haudu ge gata etanu kariya mistakun fembon dan etana fembon diuma kiga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge ummatuge mihunna pendebwan adi et hauduge fen fenuge miru kama ege sihobes nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fa adi hauduge fen devin hori taritoge adadu uduge taritafaden gina kamuge nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulgo bayan kurabwa onne kasmi fen mi libe haudu nuwata mi fengadu mi anna fen anna korekkamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultakun egigendani e fen kora fen anna e fengada fen anna koraki kawsaruge korunkan nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultakun egende mi ayatuga mi suratuga bayan ko fa foratama ayatuge tafsiruge ilmerin gennawa fa bas fultak den efo nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala bawale be mikuru kur suratuga wahi kurabba fani fasalli li rabbika wanha kalege faanuge veri raskalange namaz kurashe adi e kalange ya guruban kurashe nikan algon furtama visnada vairuge smi suratun algon menna wara iburetteri filawale lebige mendene miwaruge kuda kuda surategga emme tinayatuge surategga Allah subhanahu wa ta'ala miwani namaduge wahaka dhikru kurabba kirtu qur'anu baawale bun suratawge tereng emme kur suratuge miwani namadu kuruma amru kurabba enkam algon menna egigen ebade namaduge muhimmuka ila subhanahu wa ta'ala wahi kurani fasalli li rabbik kalege faanuge veriras kalangiya namadu kurabbash mi namaduge teriya ga himenigen daane fardu namadu taka sunna namadu bes adi khasako fardu namadu namadaki ege makkama mativerika ege muhimmukan algon men dakkam vejjikam go wani nama kitam gine irakues e wahaka dekkidane alukame e alukam ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala mi surat ko bayan korabwa kumene algon men namaduge makkama namaduge muhimmukan egigenda en hadisaki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basmul gannani awwal ma yuhasib bihi al-abd yawm al-qiyamati was-salah qiyamat duhu alage amal tawge tereng emme furatam hisab belle vene kamaki namade duniye ga algon men mikura huriha amalta algon men ufam visuren ferigen gos algon men marwan den duniya mati kuramundane huriha amal tawge tereng emme furatam hisab belle vene kamaki namad nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurba pan adi e namadun e hadith kannani e namadun kamyab vejje miha kamyab vejje adi e namadu fasid vejje miha
edukum banguruta wegen dane kam nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan prabha pani ehin kam mi hadis bas pulun ekani wes algon mene benge namadu ge muhimmuka ad mi ge turum wes nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalu e amale bayaku du ko fikam ge waninama emihaku islam deenum beeru wegen dane kam ibe kalu kuriha be kalu wes bas wada gannawa alu kamen e namadaki kommekas namaduge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga mikuru suratuga dhikru kurabba fa enka mangalgon men gina kuranje he namadu kurun den yafahu mi bayan kurabani wanhar fasalli li rabbika wanhar gurban kurashi mitanuga dhikru ko fami wala lafz wanhar nahru kurum arabi bahuga aslu haqiqatuga gurban kurun wata katilumge tereen beenum kureveni jamalu katiluma beenu kuraveni nahuru kurum mi lafz namas zabaha kurum mi lafz kimi ama mi nahuru kurumeke effadein arabi beenu kuram mule lafz namas zabaha kurume bonafikam go ani nama arabinge gaatu ega muradaki jamalu fiyawa dentibi wattaruta bakari nota geri fada ichi zabaha kurume bunefikam go wani namege murada wadigenna nahur kurumuge wahaka mitanuge dikur kurevvi maqsad bayan kurwa ilman bayan kurwa wani sababaki nahur kurumuge wahaka Allah subhanahu wa taala mita dikur kurevvi sababaki ei jamalu katilumaki nuata jamalu guruban kurumaki bakari fada ichi guruban kurumavvuren ege faada mistakunna boduwegen dane kamekkamuga watiye efadain Allah subhanahu wa taala mi tanuge dhikru kurabba fani adi bakari katilum oburen boda jamalu fada ichi katilun jamalu katilun heo wegen watiye migotun eve fulun gennawa e dalilaki nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'uga ekadege faanu guruban kuravvi hinduga ekadege faanu guruban kurabba fani sateka jamale adi ege tere fasdolah burengina jamalu ekalege faanuge amilla appulu katilevvikamuga waridwegen aswani adi baaki hori jamal ta katilevvi adige faanuge appulun kamuga adi katilevvuma fo nabiy sallallahu alaihi wasallam e jamalu mahuge tere kuda minbaren ekalege faanu nengewuma fahu baaki hori huriha ichisse huriha mastake ekalege faanu sadaqayak kurevvevi faqirunna miskinunna hajata beenun jefawa mistakunna den yafahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ekkala jamalu mastak kekkuma fahu ekalega faanu e jamal mahuge terein kuda minbare fariq kulodvi adi yafahu baki hori kekki mahuge ves baki hori echa ekalega faanu sadaqayak kurevvikamuga aiswani adi mige turun e jamal mas kekkuma fa ehunna fengadu nuwata ehen ibarat kolgon gunakam goni nama jamalu garodiya e fengadu ekalege faanu hippe kamuga wes aisfa ve adi yafahu ekalege faanu e masta sodaga korevve kamuga komekas nabiy sallallahu alaihi wasallam ge e amalu fulum wes eba dalil kure ilmer vidalwani jamalu katilum ei bakari katilum obure heu kam bodu egam wa kam ekkamuga ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga nahru kurumuge wahaka dhikru kurebe den yafahu emme fahu ayatuga timwana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani inna shani'aka huwal abtar hama kashawarun kalege faanu deke ruli annamiha huriha heu kamakun mahruumwe kendijje nuwata eneki huriha hayokamakum mahruumegen wami hay mitanuga inna mi lafzu genuwa fane mi arabi bahuga buna bahuge warugada kannuwata yaginkan dinu mattaka arabi bahuga beenu komule lafze inna mi lafze efahu mi annani shaniya hama kashawarun kalege faanuga hama yaginum ves kalege faanu deke ruli annamiha
ei huriha heyokamaku mahrumegen wa miheke Allah subhanahu wa ta'ala mitanuga mi wahi kurawwa fa miwa ruli anna mihek gotuga aslu hagigatuga vegenda muradan algod menge bajhe visnala nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ekalege faanu rasulu kamagen fonugumuge kuriga makka ge mushrikunge gaatuga lobweti bekalekkamuge vegen goswa bekale ekalege faana ki al aminu ge laqab amanat teriyage laqab ekalege faana devi makka ge mushrikunge meduga mashhur fa bekale namavis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge risalata ge wada gennewima makka ge mushrikun ekalege faana nafratu kuram fesh ehenkamu aslu hagigatuga nabiy sallallahu alaihi wasallam deke makka ge mushrikun ruli a sababaki adi miyadu nabiy sallallahu alaihi wasallam yak faadu ge cartoon takuraha adi nabiy sallallahu alaihi wasallam madamek kon ekalege faanu ge boluga tafatu dogu wahakatan alwa adi ekalege faana gule gotum tafatu ekeki wahakatan alwala gen dakka sababaki wes ei ekalege faanu gennevi risalata emihunge hitugawi nafrat kuru ekalege faanu deke eba mihunga ruliyaki Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi shari'at deke eba mihunga ruli migotum e zamanu ges nabiy sallallahu alaihi wasallam ya malamak kon eba mihun ulun migotum eba mihun makka ge mushrikun ge tere mihun bune ulun kamuga wani muhammadun abtarun nabiy muhammad ge faana ki huriha heyokame kendigem wa miheke adi mihem buni sababekkam ge meham bunani la yuladu lahu waladun ekalege faana ki firihen dariya ko libunu be kalen none fahuwa maqtu'un nasab ekale fahuwa maqtu'un nasl ekalege faanu ge naslu wani kendi fe mifadan eba mihum malamek kon ulumuge gotun nabiy sallallahu alaihi wasallam abutarike heyokam kendi fa miheke kiya malamek kurikamuga makka ge mushrikun bay efada basta bonefe wi kamuga tafsir ilmer bayan ko fawani ehem wegen ne Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana mi sura bawalabba mi suratuga mi ayan Allah subhanahu wa ta'ala bawala bi sababekkamuga bay befulon genna wafwe mi hadisa aslu hagigatuga nabiy sallallahu alaihi wasallam nune abutar ki nuwata heyokam mahrumegam wa mi haki aslu hagigatuga heyokam mahrumegam wa mi haki ekalege faanu deke ruli anna mi hay ekalege faana nafrat kura mi hay komme kas kurim mubni fada nabiy sallallahu alaihi wasallam deke anna ruli awmeki Allah subhanahu wa ta'ala ge risalata emihunge hitta hugawa nafratige sababun anna ruli erika mikan Allah subhanahu wa ta'ala ki kirit qur'an ga bayan kurwa fa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum sababaki ebamihum nafrat kuriye nuwata ebamihum nurhum terbiye ma anzala Allah Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi takiccha meduga fa ahbata a'malahum Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge sababun ebamihunge amalta batil kurebiye enkamu mi ayatun dalil ebakure nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risalata nuwata islami risalatan Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi shari'atuge kamaka nafrat ko fikamuga waninama emihaka ege sababun emihegge amalta batil wegen daneka hama kashawru mihegge amalta batil wegen dani emihaku kafirun nuwata murtadun enkamu islam deenuga miyaswa kankama namadu kuruma zakat dinuma mikankama mihegge hituga nafrat wa kamuga waninama nuwata nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge terein evves kamaka mihege hituga nafratu wa kamaga wanina me mihege amalta batil wegen dan emihaku islam deenum beru wegen dan kudaves minwaraka nabiy sallallahu alaihi wasallam furassar ko fikam go wanina nuwata islam deenuga aswa hukumen ei rangal hukumen nun kamuga bune e hukuma medu nafratu ufadda masikke ko fikam go wanina emihaku mi fadain kafir wegen dani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa fadain emihege amal tan Allah subhanahu wa ta'ala batil kurabwane wima algon me kuru surata balalikam go wina mes algon menna mi kuru suratun eba
mi kuda kuda suratum ves wara muhimmu filawaltake libigen ebade ei furta migetene furtan filawalaki nabiya sallallahu alaihi wasallam en Allah subhanahu wa taala duniyega ves devwa fani tafaatu eti etan hewkamekka adi akhiratu ves ekalega fana tafaatu eta gina gona hewkon kan devwaneka ekalega fana devvikamekkam go wani namei hewkamekkam mi suratun eba dalil kodde adi ekalega fana kausare kiunu aro nuwata e koru nabiya sallallahu alaihi wasallam devvevika adi efahu namadu kurumuge muhimmukan mi suratun algon men engigen ebade adi taketi katilairuga algon men mi kaabe ole taketi takechki Allah subhanahu wa ta'ala ya engevi gota katilaifa taketi kamuga algon men belumuge muhimmukam ves algon men mi suratun engigen ebade namaduga muhimmukam getu den efahu emme fahuayatuga miwa nabiya sallallahu alaihi wasallam nafratu kurun wata ekalege faanuge sunnatan nafratu kurumge nurakka terikan mi suratun algon menna ebe ingende ekalege faanuge risalatan nafratu kurumge huri biruwerika emi hakuwege midani abtarekkamuga abtar mi lafz astu hagigatu garai boga beenun kon muleni mi emme warugadeya af'al wazanan anna echi mi arai boga mi echi astu hagigatu beenun kon muleni mi emme warugadeya ekame eba ekal libe libumuga afwal emme mativeri nuwata emme rangalu ege muradeki amma migota abtar ege maaneki emme boda huriha hewkantattahakun mahrum mefwa miha ya milafsu arabinge terega beenun kokkofolen ehkamu ekaleg fanu risalatan nafrat kurunga dekalege fana nafrat kurumuge nurakka terika mi suratun egigen abade duaika Allah subhanahu wa taala algon mai emmenna kiwes ekalega faanuge sunnatuge warga den hifa baykam galebun wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin